Sebeye na pomodin pap Nana etna konya so no na fish ya da odie eye Kubi hene Nana ejeni mboaten odi kan aye free health screening na ade ama de hye wo Kubi e wo krofom mensimu eye Asante Mantem. Sebe na pomodin pa nyina betumi abɔ ho dawuro na aye yade hia enti ohene de mamanfo wo Kubi nana agene mboaten odi kan ene ede free health screening ahyehye so de ama ne manfo a we nyina ebabebo ama wonom so timi ehunu enema hodo ha wonom no hwe asa no entem free screening na ko Adom me mbotom ne free buy se me boa community no o de be hwe de how na ede na ehu wo yare abukan afa so beso anu aduro na ade ba kun so e me yes aye de titiw ni se because nipa pomodin ehia chen bibia obenya sika wo yase nyina na pomodin ni wa odu sika na kokosa won yare nti enya ade a mebe ye gya afi bia ebe ye nti be ya ma nipa hu so yes the district anum se be ka be hwe nipa e wo kure mu nipa na bro ten ki so nti ye forso ene amodin because yes the ofu bia pa na piano Ona midwife wo Kubi chips compound docas hm enso de tuja yare a haye kakra ewo Kubi empatem ha eye malaria ene H pylori do na omdo munim si e friend ulcer eno na ade a haye wo empatem ha pa nti de meka ahwe meman ana se community am wo mu ni se mesro ma se omo bedi empatem ni ni omo man nsuo entaatai omo edan echi no esan so biem ombe spray omo dem ansa no omada ho enna ebiem nso no se ebi omo nkoda ya omo betime use mosquito coil na ene media na di so ye nipa isan se ye mpanyimfo yi tito no ye ko hospital dey but enye continuously enti sa health screening a o ye ho dumi se aboai Nana de waya de papa Nana nyankopo won hyila no na ba bia sika ne free bae bia awurade nsa hye ho ma se wo me ya hwe ya yade nyina nana afa ho ka